U Višegradu su se okupili i postrojili pripadnici Ravnogorskog pokreta, a kako bi obilježili godišnjicu hapšenja Draže Mihajlovića. Oko 200 osoba, uglavnom odjevenih u crne uniforme i okićenih četničkim znakovljem, okupilo se danas u centru Višegrada. Četnici i simpatizeri došli su iz više krajeva, uključujući Čačak, Ivanicu i druga mjesta u Srbiji. Iako je centralni događaj najavljen tek za 12 sati ispred spomenika četničkom vođi Draži Mihajloviću, Ravnogorci i njihovi simpatizeri postrojili su se već ujutro na centralnom gradskom trgu. Kao i svake godine, okupljamo se kako bi dali parastos komandantu Jugoslovenske vojske u otadžbini Draži Mihajloviću. On je čovjek koji je svoj život posvetio slobodi srpskog naroda, razvoju demokratije i odbrani otadžbine od fašističkih agresora i komunista, rekao je između ostalog Dušan Sladojević, predsjednik Ravnogorskog pokreta otadžbine srpske, dodavši da je Mihajlović sramno ubijen nakon montiranog suđenja. Okupljanje četnika i njihovih simpatizera godinama se neometano odvija u Republici Srpskoj. Pored javnih istupa, ni spomenici četničkim vojvodama i liderima nisu pojava koja se može smatrati novošću. Okupljanja ove vrste sve su češće i brojnije, a Bošnjaci povratnici tvrde kako im odvijanje ovih događaja ulijeva nemir. Demokratska fronta, na čelu sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željkom Komšićem, oštro je reagovala na okupljanje Ravnogorskog pokreta i najnovije dešavanja u Višegradu. Demokratska fronta poziva ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača i ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića da uhapse pripadnike četničkog pokreta koji su danas u Višegradu eksplicitno pozivali na činjenje novih zločina ili da im se, ako ih i pored očitih četničko-koljačkih namjera ne žele privesti, jednostavno pridruže, saopšteno je iz Demokratske fronte. Smatramo da poruke o novim klanjima ne ostavljaju nimalo prostora ni entitetskim ni državnim policijskim agencijama za nereagovanje. Četnička okupljanja u Višegradu ne završavaju se tek na porukama mržnje, nego predstavljaju ohrabrenja onima koji su ne tako davno po Višegradu pravili žive lomače da ponovo tu ili negdje već drugo učine isto. Nedopustivo je da ove četničke, samo za javnost, nenaoružane formacije otvoreno prijete terorom, a da pri tome nema apsolutno nikakve reakcije institucija. Sigurnosne agencije entiteta i države istog časa moraju građanima koji se osjećaju ugroženima uslijed posljednjih prijetnji garantovati sigurnost i zaštitu, pružajući dokaz da nisu saglasni sa četničkim pozivima na nova klanja. Ukoliko to izostane, treba smatrati da četnici imaju otvorenu podršku u prijetnjama i zločinačkim planovima, navodi se u reakciji Demokratske fronte. Godišnjica hapšenja četničkog generala iz Drugog svjetskog rata Dragoljuba Draže Mihajlovića obilježena je u Višegradu. Pripadnici Ravnogorskog pokreta, mahom starije životne dobi, okupili su se na trgu palih boraca u Višegradu. Oko 200 pripadnika Ravnogorskog pokreta, odjevenih u crne i druge četničke uniforme i okićeni raznim znakovljem, okupilo se tako u centru Višegrada uz četničke pjesme. Postavili su i vijence na spomenik palim borcima, potom su se, kako kažu, u mirnoj i dostojanstvenoj koloni uputili prema Draževini, lokalitetu pored Višegrada, da odaju počast četničkom generalu Draži Mihajloviću. Prije nego su pripadnici Ravnogorskog pokreta stigli na lokalitet Draževina, pripadnici bošnjačkog naroda su se žalili na riječi pjesme koje su uz gusle pjevali pripadnici Ravnogorskog pokreta. Stihovi pjesme glase ovako: biće opet pakao i krvava drina. Evo idu četnici sa srpskih planina. Da se Dražin barjak vije, ne bi bilo Albanije. I bila bi ravna gora na 3 južna srpska mora.